neɗɗo momi yiɗi yarli, ko neɗɗo kadi momi teddini, ko neɗɗo kadi yanganiɗo lagine, wonɗo kadi yanganade lagine ha joni o amali, o huɓali, o ronkali ñande fini weeti o ñande fini weeti hemo wakkili. Modi enen kadi woni reconnaissant. Ayo mon no yiɗi ɗo Tidji Allah puissance to gasa buy ɓay woɓɓe hara alano téléphone ji internet ji ɗi no satti lakine a susta heɓude connexion hara ɗi yeeyi vippo ko tout dernier man ɗo woɓɓe yiyatamo, woɓɓe kadi no andi mo neeɓi gila ko wola non ka radio ji. Mais vraiment ka jippiro ngon fewndiɗo iɗen weltanima. Iɗon andi go jippiro ɗo hino satti moƴƴa parce que piiji boy a hawra e muɗum. No wodi kadi yimɓe innuɓe ko ɓe contre l'injustice, kono ɓe haɗali ko ɓe winni ɗon ko ɓe contre l'injustice, ko ɓe combatata ko l'injustice on ɗo wadden ka leydi meɗen. Ɓe profita e tum ɓayi no wodi ɓe si tawi woni sayiji go hewti ko faleteɓe guere ɓe ara ɓe cukko Tidjane, parce que wona hayɓe gotum Tidjane ɓuri ɓe ɓeɓɓotako e makko. Ko waɗi si mi yi wondeji gon ton kanko tigi grandio mo réplica ta vraiment ko minata kon yo o tertade feɗɗa ɓuri, parce que le silence est la meilleure façon de répondre à un individu. Donc are ko ɗum meɗe welti moƴƴa go jippiro meɗen hiɗen duwamo kadi weltanade, parce que hiɗen suti effort ji ɗin, hiɗen suti ko ɓuri ɗon ngaɗude ko ɗo ɓurata wakkilade. Meɗe weltanema e kadi menen meɗe woni reconnaissant kadi go jippiro ka fewnen ɗo wallahi ko ma wakkiloɗen watten habboro goto ko wawɗen ko waɗande hoore meɗen. Min neɗɗo momi darata momi inspire to e muɗum nde wotere den seul ko Tidji Allah puissance, c'est à dire vidéo ji makko ɗin ko ɗi juuti o mi daaray ɗi haaɗi lanna, mi daaray vidéo ji makko ɗin, c'est à dire mi daari tadi kadi hawjere mi daariray ɗi gotum gotum haaɗi lanna. So waɗi vidéo vraiment hande yeetelan hande neɗɗo waɗo vidéo jande ka réseau ɗo mo waɗa mo tiwata, neɗɗo waɗo vidéo en tant que responsable mo dépassata limite, ko momi yi on waɗata ɗum ko Tidji Allah puissance. Donc wakkilo ɗen waɗen duwa toroɗen Allah yo Allah ko en polgal go jippiro ɗo min ala contre goto menen, ko ɗum waɗi min yaaday ha jusqu'au bout. Meɗen welti kadi meɗen felliti kadi meɗen andi ko mi woni ko batanade men heɓay. Donc yo Allah okku en laamu, parce que en tampinama e ndi leydi hiɗen yimɓe ɓen no warede, yimɓe ɓen no nangede, yimɓe ɓen no toñede e hoore jaggu, hiɗen batanade. Sina ɗum mo wawno accude ɗon min kadi meɗe wawno accude ilono heɗitiɓen kadi wawno accude ɗon, mais vi que ɗum ɗo ko farli en ɗum waɗi ñande fini weeti o wala amude o wala ronkude. Woɓɓe kadi arayi ina yeeɓe ko on ɓe ɗaɓɓuri mbuuɗi non, en fof meɗen hiɗen andi hande ka fewdiɗen noon. Kala ino ɗoma hande ko réseau sociaux o wuri na gonga makko ko lakkere ɓiira wicca, ñande nodduɗa mo wata e mo kiɓi, ñande nodduɗa la wata e la o kiɓi, ñande nodduɗa hetti ɓiyata meɗe o kiɓi. min profita woni parce que ɗum ɗo ko farli ɗum. Onon kadi si tawino ɗo wakkilori no min wakkilori ni hano joni e wino talalake wakkilo ɗen anden ko enen wallata hoore meɗen Allah ara wallito en. Vraiment neɗɗo momi yiɗi yarli ko hoore réseau ɗo waɗo jippiro ko tawta mi aray mi inspire makko ɓurɗo Tidji Allah puissance ala ha yo Allah newnan en ko faale ɗen ko. Mais vraiment un grand respect à toi, parce que tu es un homme déterminé, tu es un homme de parole, tu es un homme de conviction. Hande ɗo sa yi hande leydi men ndi no jiiɓi, leydi men ndi no ɓisi e o tallala keɗo, kangal nunɗal jama on, kangal nunɗal ɓe janguɓe, kangal nunɗal ɓe yimɓe ardiɓen, ɓe ari ɓe ciwlorke laamu ngon pinka ɓe respectali parole maɓɓe on, hiɓe warde yimɓe ɓen, ɓe nangude mo ɓe faala, ɓe accamo ɓe faala, ɓe bonnude jawle leydi. Ɗum ɗo tun taw ko hakke noon ko tawata leydi wata avance ude. So yi ñande be yimo dari o dénonce ka page ma ko bimɓe ala kirkiɗe ala ko parce que o yiɗa woni fankirre ɗum ɗo ni tum feƴƴirani tum ko majama humpite, parce que no wodi yimɓe kadi si ɓe darali mo ɓe daralla ɓe daralilo haray ɓe walaki, parce que aray ko ɓay média ji ɗi no ferma, média fus ala hande yeytotoɓe ɗo ko menen ɓe arta ɓe dara, e kadi ɓe immota ko ɓe waɗa ko ɓe duwa kon, ɓe yeytotoɗo ɓe ara ɓe dara lutta ko ɓe darata ɗon to woɓɓe maɓɓe.
meɗen créé kañoto yo jama o yaw participa o kañoto vraiment ina weltana yo Allah dande ko wulɗa kon yo Allah dandu en fo meɗen ko hulɗen ko yo Allah okku alaji seluɗal e laamu yo Allah danduɓe kadi ko ɓe huuli ko yo Allah okkuɓe duuɓi e cellal. Merci beaucoup Tidja la puissance, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.